Siyakhuleka emhlabeni wonke eMpumalanga Ntshonalanga eNingizimu Nenyakatho naphesheya kwezilwandle. Ngonyama lwengudlu noma imoto yenkosikazi iyimoto ncwadi encane engafundeki ehlula abafazi kanjalo bayifunda behlula kuyovula kwakho umthuthulo wenhliziyo zabafazana ukandakanda omasondawo oqhuma elinye ugcobe ngelinye osemtubatuba kwasomkhele kwamdolamba aphinda beseJimistini lapha neDelmo ikakhulu nje kubantu ngoba kulamalanga lokhu ngilapha ekhaya njengoba bebona abantu esigodlweni ekhaya isigodlo sala ekhaya esigodlweni ekhaya kubantu balashe bangasho ngathi kubantu bakoZulu Natal khuluma ngabantu bakoThekwini bahlale befika lapho Mpangeni umtubatuba wonke ngesibali indawo abantu abakhelene nje neNatal bayazi ngasemtubatuba khona ongoma banibani sikhona la futhi isikhathi esiningi sesiba khona la ekhaya kube ukuthi abaseGoli nabo ngathi ngoba namhlanje ukuze ngibabone namhlanje bathi i-28 futhi ngomsombuluko futhi ngabe ngiseGoli ngenza ukuthi nginabantu baseGoli kodwa into ebalulekile ukuthi njengoba ngazi ngathi okokuqala abantu abaqaphele into ukuthi bafuna ukuthi bafake imali ngathi mina asifakele imali thina la ekhaya abantu lomgoba bawuqaphele ngoba ngeze ngayokhuluma nama-TV lawa amanye akasibiza ukuthi sicela ukuthi ama-video ethu awakhiphe lawa anale namba endala so-ke ngiyacabanga bazoyikhipha ngoba ikakhulu TV ngikhulume neTsoko TV ukuthi ayi-remove amavidiyo lawa iwasuse ngoba iwona engathi abantu bakhala ngawo ukuthi leya namba elapho kuTsoko TV endala abantu bayalimala so ngikhulumile nomnazi wakhona ukuthi akasikhiphele la mavidiyo ukuze abantu bangalimali ekugcineni kodwa abantu abavula amehlo bazi ukuthi imali ekhaya uyifaki ungafiki esigodlweni ungafika mhlawumbe kukwenti mhlawumbe uzohlola sesibona ukuthi hayi lo muntu uzohlola mhlawumbe wena uyazi ufunani mhlawumbe ngoba kuyahlukana kuyenza omunye umuntu uthola ukuthi akafuna ukuhlola into ayifunayo wena uyayazi mhlawumbe omunye uzofuna ukuthi uma ethatha into uma labo sifende kodwa kwehlukahlukene into engisho into ebalulekile ukuthi wena uma ufona fona bese kube ukuthi ekhaya uyasondela ekhaya sikwazi ukuthi sikhulumisane sibone ukuthi yini ezingenza ukuthi sikunike yona ngoba wena njengoba uhlele ekhaya uphila uyazazi ukuthi una yini oyidingayo mina uma uze kimi ngifuna ukuthi ngizwe wena ukuthi wena uma uhleli phansi ucabanga wafika ngoba khona abanye abantu othola ukuthi alathi omunye umuntu uyazi ngaya kumuntu wafika nginika into engafuniyo engangayifunanga mina ngiyofuna into ethile so-ke lokho umuntu kodwa futhi abantu abafani ngoba yibo kubalulekile ukuthi umuntu uma efika omunye masifike simbheka bese sibone ukuthi lo uduka khona umuntu odinga ukuthi uma egeziwe nje wahlanjwa amadlozi akuyena zidalo kuvuleka iy'nto zakhe ukhona umuntu usubona ukuthi lo noma ngageza kodwa manje inkinga sokuthi aqalwe ekhaya kuba kuyolungiswa iy'nkinga lowo muntu yena osefuna ukuthi manje anikwe ezinye izinto ey'ngafuni ukuthi alokhu enzelwe iy'nto ey'ncane kodwa khona abantu abazalwe be-right impilo yabo engakamoshakali lo vele ubone ukuthi lo mangamgeze ngamfaka iy'ngcabo waqina impilo izovuleka ngoba into ebalulekile ukuthi akulungi umsamo abantu abaningi balindaba zomsamo umsamo ubalulekile ukuthi ulunge akazi nje nangu umuntu uba ekhaya zathi silungise iy'nhlabathi uma kunabantu sebegangile baganga ngamathuna baphendula umsamo manje abathe nihamba niyathola ukuthi umsamo unenkinga siyakwazi ukuthi umsamo siwulungise uphinde ubuye iy'dalo ekhaya zibuye ngoba into emosha ukuthi abantu ekhaya bonke impilo yabo ibhede bahlupheka abantu bonke isidalo uma sesigangile isidalo siyahlupha ngoba kunabantu abaganga ngedlozi umuntu afuna ukuthi idlozi libheke yena mhlawumbe thola umuntu unomuzi laphaya sephumile ekhaya ebese umuntu afuna ukuthi-ke leli dlozi lekhaya lonke alizwe yena eli aselibale ukuthi labantu abala abashiye ekhaya nabo bayalidinga idlozi ukuthi malibezwe bevule iy'nto zabo so abantu iy'nto zabo ey'ningi moshaka kanjalo abantu bemndeni umuntu osuke ecabangela ukuthi le nto mangayenza ibheke mina bese umuntu akhohlwa ukuthi kunabantu nabo abadinga ilokhuzana abadinga inhlahla yedlozi leli yena akalithatha-ke akenza ukuthi ufuna lizwe yena so-ke idlozi siyalilungisa kuningi kwehlukahlukene kodwa abantu abenza ukuthi inamba kufanele bayisebenzise ku-062 017 1320 062 017 1320 abantu baqaphele o-TikTok
TikTok angeke ungithole ma-TikTok manje. Qaphela mntu o-TikTok, o-TikTok lapho angikho mina. Uma ubona u-TikTok wena ukhuluma nabantu u-TikTok, ungathi ukhuluma nami. Abantu abaqaphela o-TikTok. Into engikhona kuyona manje, yiwo lokhuzana lo, u-YouTube, iwona engikuwona. Ko-Facebook futhi, ake niqaphele futhi ko-Facebook. Qaphelani ko-Facebook, maningi kancane ko-Facebook. Into ekhona ku-Facebook mhlawumbe enongena kuyona, yini bathi i-account, kodwa i-page anginalo, angisenalo i-page. So yiloko nje into ofuna niqaphele ukuthi okungcono bamba inamba nifona ku-062 017 1320, 062 017 1320, 062 017 1320. Kungcono ukuthi nifone o-TikTok, o-Facebook anibaqapheleni kakhulu ngoba kunabantu osomathuba, kuze kulimala abantu abahluphekile. Qaphelani-ke lento ey'nkundla ey'njalo, fonani noma nize ku-WhatsApp kule namba le engiyibizayo. Kodwa ayikho imali oyifakela mina singabonani. Siyabonga, uNkulunkulu abe nani, nisale kahle, same time.